umunsi mwiza. Uyu munsi Imana yari yuzi kuva ntaravuka, jewe ntawe nari nzi, ariko Imana yari yuzi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ntiwatunguye Imana, ariko jewe wantunguye. Mufashe dukomera amashyi menshi cyane. Munyemerere ndabashimire cyane. Izi mikoro zaniye ubwoba ariko ndaza kugerageza. Ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kuza kuntera iteka, mugatera iteka filime Ndundi muri rusange. Mwikomera amashyi menshi cyane. Bampaye umwanya wo gushima, sinzi ngo ndahera hehe cyangwa ngo mpereze he, ariko ndiko ndajugumizwa n'ineza y'Imana. Sinzi ko nshobora kuvuga byinshi muri kano kanya, sibye ko atana byinshi mfise. Burya amashimwe menshi abadudubiza mu mutima, ayo dusohora ni make, amenshi aba ari mu mutima wacu. Ariko icya mbere ndashimiye cyane abo twafatikanije kino gikorwa, BMT Buja. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Bano bantu ni intwari mu gisata cya filime, tubafise nk'umugisha i Burundi. Imana yabaduhaye ibatuzigamire. Munyemerere nshimire production filime yacu yakorewemo 257 production, irongowe na X-Ray Bam na Niji Pro. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Bano bahungu n'abahanga cyane, abenshi murabazi. Amafilime ya BMT nibo bayakora, na filime yanjye nibo bayikoze. Biragoye kuvuga ibintu byinshi cyane mutarayibona, ariko ndizera ko nza kugaruka nimwamara kuyibona. Mutwihanganire cyane, twagize ikibazo cy'umuco, ariko mu mwanya biraza kugenda neza. Munyemerere shimire abakinnyi twakoranye muri ino filime. Kubavugaho cyane mutarayibona biragoye, ariko muraza kubyibonera. Babaye intwari cyane. Nkuko mwabyumvise director yabivuze, ino reresi yacu twayikoreye mu ntara ya Gitega. Gusiga umuryango indwi yose irenze ko iminsi utari muhira biba bigoye cyane, ariko baritanze turakora igikorwa mpaka giheze. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Munyemerere shimire cyane n'abantu b'Igitega baje kudutera iteka. Cyane cyane dushimire nyakubahwa Eric Tayer, yadufashije ibintu byinshi cyane cyane. Mufashe tumukomere amashyi na timu yose bagendanye, hamwe na Chandoze badufashije ibintu byinshi kuronka amarocation, abakinnyi n'ibindi. Mufashe tubongera amashyi menshi. Ndashimiye cyane abakinnyi ba filime n'abakora filime hano i Burundi baje kudutera iteka. Imana wo mu ijuru ibaho umugisha. Namwe muhagaze ngaha ari mwebwe mukabona abantu baje kubashyigikira, mwanezerwa. Rero ndanezerewe, umunezero uriko uranjugumiza. Gusa amashimwe ndumva ndusha imbaraga cyane, ariko binyeretse neza yuko umuntu atigira ahubwo umuntu agirwa n'uyundi. Mufashe tubakomera amashyi menshi abakorege, amashyi menshi cyane. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu cyubahiro ciwe, ko ndazi ko abanyacyubahiro benshi baraha, usibye ko nawe wicaye ngaho umunyacyubahiro muri kino kibanza.
kuko kino kibanza cyateguriwe wewe bikomera amashyi menshi cyane. nta byinshi nza kuvuga nubwo maze kubivuga umugani wa direct, ariko munyemerere shimire cyane abantu bashoboye kunsapotinga kugira ngo kino gikorwa kigende neza, duhereye mu gikorwa cyacu gusitini. Abakorege barabizi uburyo biruhisha, barabizi uburyo bitwara amafaranga menshi cyane, kandi jewe nawe narifise, ariko ndashima Imana cyane yoyo ishigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Hano hantu ndahageze numva emotion nyinshi, kuko nibuka uburyo Imana yabinkoreye, nkumva ngize ubwoba, nkumva nongeye kuyitinya gushasha, nkumva nongeye kuyubaha gushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, ni ukuzogerageza kuyubaha ubuzima bwanjye bwose, biduga bimanuka, mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Biragoye cyane kuba Imana uri muri industry ya film, biragoye, ariko ndashima Imana cyane ko jewe igenda ibishoboza. Hano ndabihamya cyane ko ndi umukristo, kandi ino industry Imana yayinzanyemo umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi ni gukora ubushake bwayo, icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe mimisi naje muri film kugira ngo namamare, ko ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizongera ngahagarara imbere y'abantu bangana nk'uko n'amakamera angana nk'uko, ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibizi. Ndashima Imana cyane yoyo ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya umva uko amashina yakome kuko Imana abantu cyane abakobwa turi muri kino gisata, abenshi baducira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ndi hano shima Imana cyane kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje Imana, nabo dukorana barabizi, niyo identite yanjye. Ibyo gufasha tubikomera amashyi. Ijambo novuga nobwira Imana imbere yacu ni uko nkomeje urugendo, sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe. Uko byogenda uko ariko kose nzokomeza nkorera Imana. Igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana ni Imana, narwanye intambara nziza yo kwizera, none ndangije urugendo rwanje amajyana. Munyemerere iyi ndaza kubivuga hanyuma, ariko ndabashimiye mwicyari mu byagire, mwahebye byinshi muje kudushyigikira, kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane. Mbega hano ni nk'aho ikirori kitaratangura. Narababwiye ngo batumire ba mbere dufise hano ni bande: Imana Data, Umwana wayo na Mpwemu Yera. Bari hano barabyakiye, niyo mpamvu tugomba kuryoherwa mu buryo bwose. Ibyo twabateguriye ni byinshi cyane, kandi nanjye ubwanjye ndaza kugaruka. Niyo mpamvu numva nugarukiriza ngaha. Munyemerere ndabasaba igisabo kibi kandi mukinkorere, ntagire
ntihagire umuntu atatu gahejeje bishobotse muzamunezereje umutima wanje kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone mufatanye natwe gushima Imana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. natwe turagukunda. Murakoze uyu mwanya wo gushima Imana yanjye, Imana yanyu, Imana Data wa twese uri mu ijuru. Yo umubyeyi kandi umubyeyi azi kuzuza inshingano z'ububyeyi ku bana bayo. Haleluya. Mpagaze nkashima Imana cyane kuri buri kimwe cyose yankoreye, igenda inkorera uko bukeye uko bwije. Ndashima Imana cyane yuko yemeye ko mbaho ibicishije mu babyeyi banje papa na mama bari hano, nibahagurukira bapepere. Papa mama haguruka mupepere bano bantu baje gushyigikira umwana wanyu. Murakoze cyane n'umuzagire, mwarakoze kwemerera Imana kundema. Imana ibahe umugisha. Bantu mubyagiye hano ndagira ndababwire ko ndabakunda. Urukundo munyeretse sinzokwibagira, kandi koko gukunda barabikora ntibabivuga. Murakoze gukora, murakoze kuri byose. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka nsozere nshimira cyane umuntu yashoboye kumusapotinga kugira ngo filime ikorwe. Niyemeye ko ndamuvuga, ariko ahari yumva ko umutima wanjye umushimira. Naramwituye ndushye cyane, numva ntabishaka, numva ashaka ko iyi filime ikorwa. Maze kumwitura arambwira ngo humura mwana, humura mwana, agarukirizaho kuko yambwiye amajambo meza. Imana wo mu ijuru imuhe umugisha, ni umubyeyi mwiza. Ahari nyuma yuko ndamushimiye cyane, fashe kano kandi kanya ko gushimira umuntu yashoboye kumufasha kugira ngo ino rasuma ise uku nyine muri ko murayibona. Urabona ko ari nziza, si nziza? Nziza. Umuntu yabikoze ahari yumva yuko umutima wanjye umushimiye. Narapfukamye ndasenga, maze gusenga Imana igicapo niyumvamo cyuko nifuza rasuma yanjye igenda. Maze kubisaba Imana, Imana imukorera cyane ibirenze ibyo nayisabye. Umufashe tuyikomere amashyi menshi cyane. Umuntu wese muco yashigikiyemo n'uwampaye amafaranga 5 yumve ko ndamushimiye. Nagiye shigikirwa n'abantu benshi, abafashije abantereye muri rasuma. Umuntu wese yumve ko umutima wanjye wamwanditse ahantu hadata, kandi nanjye ndahari kugira ngo ushobore gukokonesa ineza yanyeretse. Ndabubaha cyane, muri abantu beza, ntacyo narindi kugira ngo muze kunshigikira. Nta nuko mva mu muryango ukize, nta nuko ndi mwiza gusumba abandi, ntacyo ndi cyane gutuma muza kunshigikira. Ariko mwumve yuko Imana yo mu ijuru yabaremye ikabaha uwo mutima wo kunkunda, namwe izibahe abantu babakunda, babitaho, babitwararika uko bukeye uko bwije. Munyemerere shimire cyane ko yateguye runo rubanza. Ninkundiye hamwe umuntu wese wari muri komite yo agashyika hano ababwira ijambo rimwe, ndabarambira nzobamejeje bahaguruke aho bari mu bubanguzi. Ndabashimire cyane, barakoze bakiri ko baraza. Ndabashimiye cyane, baritanze. Ni ukuvuga ngo bitanze uburyo bwose bushoboka. Akenshi baheba itiro ryabo, akenshi baheba amadeparasima menshi kugira ngo bashobore gutegura ibintu bisa neza nk'ibi. Ni ukuri mbere kuri perezida na visi, ni ukuri n'abakoranye bose mwumve ko ndabashimiye cyane. Kandi abantu baranyitayeho cyane gushika n'aho bampa amahene, baravuga ati ubu bazo gukurikirana kuri buri kimwe cyose. Amahene wanjigira hano, uyu niwe twagumana, uyu niwe bamuhaye ngo arabe
sagute meze gute nariye muri kimwe cyose mumumera amashyi menshi cyane murakoze muri kimwe cyose ndagukunda perezida murakoze mwese ndabashimiye Mignone Raja Kirezi asista wa perezida mumumera amashyi menshi cyane n'umukobwa n'intwari keke Imana iguha umugisha cyane murabona naguma yirukanga bantu b'Imana uretse Imana yonyine ishobora kubitura neza mwamure tena tubisenoma ariko Imana yanjye Imana senga ndayizeye yuko izobagirira neza kuko ni umubyeyi ibiyumvira ko neza urabakunda nayo jeho ndagerageza kubakunda ariko bafite Imana bakunda kundusha kandi iyo ndayizeye ko izobituriye neza mwamuresha Imana ibamugisha cyane murakoze cyane rero bakiri ngaha munyemerere mpaguruke Amede Manirakiza na Giti Fisto abarongozi ba BM banyemerere bashike hano haze na X-ray na Nijipro muze namwe ngira ijambo rimwe ndababwiye amace nanga microphone murakoze cyane X-ray Nijipro na X-ray ngira ngo ntibari hafi agiye gusari ariko narindi jambo nashaka kubwira abana bagabo uretse kubabwira yuko ndabashimira abatamiti generale bo muri BMT n'ukuvuga ngo ndi umwana wa BMT mu mpano yanjye aho nshoboye kubwira abafise uruhare uyu ni wa mwana nyarera uyu ni wa mwana yaje imbere yanjye atazi ko atazovamo ariko mwebwe mu mikizere y'uko hari aho nzongera sinzibagira nangura gukina filime ya mbere y'ishusho y'umuntu Kristo arambwira ngo mimi ugiye kubicyamamare yamubwira ngo jewe bicyamamare twarapi arambwira ati nutabi cyamamare jewe uzocuza ubinyishuza ndamubwira ngo nimba icyamamare muri kurabivuga jewe nzogutwara kiririgane ndagusohoka kandi ntabyo ndakora ariko nje kumubwira ko ugiye kubikora Amede aravuze ko ariko niwe wenyine nta Amede nta Giti murati ko ari amahasa rero tuzaba turi ni ukuri ndabashimira cyane sinzi murabizi ko nkaho mpereza murabizi ko igihe cyose nshima ariko n'ubu ndacyashima nje kubabwira Giti ko n'ubu ngishima Amede nje kukubwira ko n'ubu ngishima uramubona uyu ni wa mwana wa rero uramubona ukubwira ko amajambo menshi mabi cyane arababwira ko bazokwica ibintu byinshi cyane kubera jewe ariko ndacyahari kubera Imana mumvugire nk'Imana rero mumvugire nk'Imana mumvugire nk'Imana mumvugire nk'Imana mumvugire nk'Imana Imana izi kurinda Imana ikora ibi byiza byose mumvugire nk'Imana agiye kuririmba ryari murakoze cyane igihe cyose muranifuza kubaha impano ariko ndafise uko nzobikora Imana ibaho umugisha cyane iyo ndanejeje ndabakunda birenze uko mwebwe mubyumva ariko Imana yanjye yabaremye ikabampa ibakunda kundusha amahoro y'Imana bane namwe dukora abantu basana Imana twebwe rero n'abagize komite tuwe gushima cyane
ariko mugabo ntituje gushima nk'abarangiza urubanza, ariko dushimiye mushiki wacu ko yabonye akigoro twamukoreye, ariko yumve ko imigisha yose mwami iva mu kiganza cyawe niyo ndabasabiye urabagirira neza mwami urabaha umugisha mwami mwami Yesu ibibagora bigore mu izina rya Yesu Kristo mwami ikintu cyose mwami cyoza kubinamba imbere yawe imbere y'ubuzima bwawe ndagitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo uhezanire akazi k'amaboko yawe uhezanire buri kimwe cyose bakora mwami Uwiteka we ubinkorere mwami nta kintu na kimwe mwami ndagusaba ngo ureke kumpa kuko uri umubyeyi iyo ndagusabye urama n'ibi ndagusabye mwami urabinkorera uzobukoze turagushimiye cyane ku byabaye byose
komeza ubane natwe iri joro rituryohere iri joro twumva akayaga keza kamwe mu yera ubwiza bwawe butwishyire mwami byose mwami bigaruke gukoresha icyubahiro ni mu izina rya Kristo umucunguzi wacu tubisabye kandi tubyizeye twizeye neza ko ushobora kudukorera ibirenze ibyo dusaba nk'uko imbaraga zawe zidukorera mu mwami ni mu izina rya Yesu ndabisabye mumufashe dukomera amashyi menshi cyane.